Саламатсыздар, урматтуу Башкабар каналынын подписчиктери, биздин мекендештер, биздин көрүүчүлөр. Бүгүн аптанын жекшемби күнү биз Учкун мал базарындабыз. Тактап айтканда 6-январь 2019 жыл. Бодо малдар, саан уйлар, букалар, койлордун баалары Учкун базарында кандай болуп жатат? Биздин канал менен чогуу бирге көрүңүздөр. Бул саан уйду болсо сиздерге билип берели. Торпогу менен канчанчы торпогу ба? Экинчи торпогу менен экен, бул порода уй экен өзү дагы. Сүттүү уй окшойт, а? Экинчи торпогу менен баасы 80 миң экен. Торпогу канча күндүк? 10 күндүк. Ургач эркек торпогу. Эркек торпогу менен экен, мындай атайын ороп коюптур ичине торпогунун. 80 миң сом. Канча литр süt берип атат эми мына желиндерин да көрсөт. 10 литр? 10 литр sütү бар экен. Мына аркасынан да көрсөтүп коем, порода. Базарыңызды бере берсин. Бул кашка уйду көрсөтүп коем торпогу менен. Торпогу канча күндүк эми мунун? Жагайбы? 4 күндүк. 4 күндүк торпогу. 4 күндүк торпогу менен экен. Канчанчы торпогу бул? 3-чү торпогу. Порода сааны экен бул дагы. Баасы 70 миң сом экен. Жакшылап тартып көрсөтөм азыр. Торпо эркек бургачыбы? Эркек торпогу менен канча литр süt берип атат эми? 12 литр. 12 литр sütү бар экен. Желинин да көрсөтүп коеюн. Порода семиз жакшы уй экен. Эми канчага бербедиңиз? Канчага келди? 62 миң сомго сатылбаптыр. 62 миң сомго сатылбаптыр базарда. Базарыңызды бере берсин ака. Бул 3-түү тууган уй экен бул дагы. Сүттөн чыгып калган окшойт бул, а? Боз экен. Бул баласы менен айтып атасызбы? Баласы менен. Торпогу менен 60 миң сом экен. Торпого эркек бургачы. Ургач торпогу менен экен. 60 миң сом. Боз уй экен. Базарыңызды бере берсин. Бул саан уйду да көрсөтүп коелу. 3-чү торпогу экен. Эркек торпогу ургачыбы? Ургач торпогу экен. 3 күндүк торпогу экен ушул. Мына желинин да көрсөтө кетелин. Баасы 70 миң сом деп аттыр. Кеми бар экен. Канчага бербедиңиз эми? Канчаларга берип бересиз дегендей. 65 миң сомго келсе берип бересиз. Базарыңызды бере берсин. Бул жерде базарда атайын портерге байлап саан уйларды тизип коюптур. Мындай порода, саан, көмүш уйлар экен. Мындай торпоктору менен, эркек, ургачы торпоктору менен бардыгы саан уйлар экен. Желиндери чоң. Бааларыны 70 миң сомдон деп аттыр ушу. Тандап ала бересиз торпогуну карап, сүтүнө карап, мына желиндерин да көрүп турасыздар. Сүттүү уй көрүнүп турат. Өздөрү дагы семиз экен. Торпокторун да жакшылап көрсөтүп коеюн. Эгеси кош көрсөтүп койсоңуз. 70 миң сомдон деп аттыр. Өтө жакшы уйлар экен. Ушул саан уйлар азыр баа болуп аткан ушуру. Төртөөнүн бири. Мына кызуу баа болуп атат. Кайсынысы кетти? Ушул кара уй сатылыптыр азыр. Ушул баа болуптур. Торпогу менен 64 миң 500 сомго сатылды ушул уй. Чоң уй. Экини тууган уй торпогу менен 64 миң 500 сомго сатылды мына. Өзүбүз баа болуп атканына күбө болдук. Мен саттым. Сиз бир жолу ушундай саан уйлар, сиз ар дайым эле порода уйларды сатасыз, сүттүү.
Sizde эгерде ушундай уйлар сиздерге керек болсо телефон номериңизди айтып койбойсузбу? Telefon nomeri işletmeyin. Неге иштетпейсиз? Gereği yok. Же сааны тез эле сатылып кетеби сизде, турбайбы? Beröre, kaç jakşı de. Telefon номерин айткысы келбеди. Базарыңызды бере берсин. 64.500 сомго сатылган уйдун желini дагы көрсөтүп коём. Сүттүү уй көрүнөт. Көрпөгү. Bu sağan uy 4-cü balası menen satılат экен. 4-cü balası дейт bu torpakты. Baası 80.000 som eken. Kança litr süt beret emi? 10 litr sütü var eken. Torpak erkek bir kaçı var. Erkek torpak eken kança aylık? Bir jumalık torpak deyt. Öte çoğun uy eken. Жақшы sağan uylar giriptir bugün bazarga. Бұл çoğun uydu da sizlerge көрсөтүп koyun. Шведский порода дейт. Baası 85.000 eken. 85.000 som деп attır. Мына желиндерин да алып көрсөтүп коюн. Желиндери чоң, süt берчү багыттагы уй окшойт менимче. 3-cü torpaq менен экен. Колундагы баласы 3-cü torpaq. Швейцария породасында. 85.000 som деп атат. Эми атайын мындай навестин ичинде сатылган букаларга баратабыз. Букалардын баалары, багылган букалардын баалары кандай экен? Анда биз менен чогуу көрүңүздөр. Бу кара буканы көрсөтүп коелу. Баасы 65.000 som экен. Жашычы? 2 жашар бука экен. 2 жашар бука. Салыштырып көрүңүздөр. Bunu baksa da болот экен кайра. Бул буканда көрсөтүп коюм. Бул да 3 жашар бе? 3 жашар дейт. Баасы 65.000 som экен. Союшка жарап калган, семирген букалар экен. Бул чоң жоош буканда көрсөтүп коюн. Бул букалар болсо жууна сатылат экен. 4 жашар экен, мунусу 4 жашар. Кара жоон бука экен. А бунусу болсо 3 жашар. 3 жашар бука дейт. Эти бар. Жууна 170.000 сом сурап атты. 170.000 сом. 4 жашар, 3 жашар букалар. Сиздердин араңыздарда кээ бирөөлөр суранып кеттилер, ушундай семиз багылган уйлар, букалардын эттерини таразага канча сомдон коюп аттыр деп. Андагы баасын биз тактадык азыр базардан. 305 сомдон таразага нукул этти коюп тартып берет экен. Тартып алат экен касаптар. Малдын башы, туяктары, ичеги, чабагы, майлары болсо касаптын өзүнө калат экен. Андан тышкары таза көшкө 305 сомдон гана тартып алышат экен. Бул чоң 8 жашарлык бука экен. Көрүңүздөр моюндарын. Баштарын караң. Өтө чоң бука экен. $97.000 сомго алышыптыр. Эгерде сиздер мындай бага турган эркек торпокторду издеп аткан болсоңуздар, бул үчөөнү 100.000 сом деп аттыр. Бакканы издеп аткан болсоңуздар, булар бакса болот. Үчөөнү 100.000 сом сурап аттыр. Өзүңүздөр эсептеп чыгарып көрүңүздөр баалары кандай. 1 жашар боло элек эркек торпоктор. Булар дагы багуу багытындагы букалар экен. Жемдесеңиздер болот.
Бұл birinci тұрған olsa 33 min som kemi var eken. Ha бұл çim qara svettegi tüstegi bu olsa 37 min som kemi var eken. Bu qanchaga keldi hem berbediniz? 34 жарым сұрашты. Мына бағу бағытында 1 жашардан өткен бұқалар екен. Учқын базарында баға тұрған бұқалардың бағалары ұшындай өлчата туғандар. Бұл бұқадағы 1 жашарда бұқа екен. Бағасы 30 min som деп аттыр. Bunu da alıp bakkanı bulat. Bunlar da 1 yaşarın aylanasında torpaktor eken, erkek torpaktor. Bağısı 30 min somdan eken. Kemi var eken, 30 min som dep aytıp attır. 1 yaşarga tolgun, 1 yaşarga tolelek bukalar erkek torpaktor. Bağları uşunda ölçet atır Uçkun mal bazarında. Bu жаздағы erkek torpaktor eken. Eki ötengileşenday bağları. Жаздағы, bıyılkı жаздағы torpaktor. Былтыр 2018. Bağları 20 min somdan eken bunların bağları. Kemi var. Bunдағы erkek torpak eken. Жаздағы erkek torpak. Bunun bağısı kança eken bunların bağları? 21'den. 21'den. Бұл akevuz bolsa 21 min somdan kemi var dep attır. Kim var? Bazarınızı bereversin. 18'e verin he. Мынандай сиздер энчиге кандайдыр бир бакканы, мындай ургачы кунажын торпактордон издеп аткан болсоңуздар, канча дедиңиз мунун баасын? 23 min somga бербептир. Өзүңүз айткан бааңыз канча? 24 min som талаштырат экенсиз да. 24 бер деп атам дейт. Салыштырып көрүңүздөр энчи бап торпакторду, ургачы торпактор. YouTube'ga çağrı atadın. Бұл да ургач торпак. 1 жашарын болуп калган. 25 min som кеми бар экен мындагы. Бұл да ургач торпак экен. Энчиге бергени саз ургач торпактар экен. Унажынга жетип калган. 25 min som кеми бар. Бұл да ургачы 26 min som eкен bunun baası olsa. Kemi var. Бұл унажым болуп калыптыр. Бооз туа турган. Baası 35 min som eкен булардын baası. Bu kunacın. Kunacı mı bu? Birdi tuğan kunacın eken. Bağısı 28 min som sıravattır. Bu Alato parodasındağı torpak deydi. Urgaç torpak. Süt bağıtındağı. Bu da Alato parodası. Bağısın kança dedi şu kaçkan? 18 min som. Kança aylık hem? Yaş bir? 5 aylık. 2018 жаздағы торпақтар екен. Бұлардың да баларын біліп берелік. İçine urgaç торпақтар 15 min somdan kemi var. Salıştırıp görünüzdür. Unajınlar menen buqa torpaqtардың bağlarını. Egaz tartın egaz ne? Şu qara urgaç torpaq alınıptır hazır. Urgaçı erkek mi? Urgaç torpaq. Şu qarası olsa 14.500 som alınıptır. Narkınısı olsa, narkınısın kança dedinger? 13.200 ga. 13.200 somga uşul torpaqtar alındı hazır ekö. Bazardağı olup alınıp жатқан realдуу баалар ушундай болуп жатат. Rast. Var yok adam adam. Бул койду дагы азыр гана алыштым да козусу менен.
Erkek eken kozusu 7800 so'mga alıştı hazır. 7800 so'mga alıp paylaştı. Kozulu koylarda sıraganlar için. 7800 so'm. Bu жазға tuğma boz koy eken 4 diş. Жазға tuğma 4 diş koy eken boz. 6500 so'mga satılıp tur buldağı. Uçkun mal bazarında bolup жатқан realдуу гана бағалар ушулар, койго болуп жаткан бағалар. Bu бағыла турган козу кочкорлорду сиздерге көрсөтүп коеюн. Козу кочкорлор экен. 4000 сомдон кеми бар дейт буларды багууга жарактуу козу кочкорлор. Bu kozulu koydu görset koyun. Bağasın 7000 деп attır. 7000 som. Kança tiş emin? Kança tiş bu? 6 tişten ötürü de. 6 tişten ötken koy eken. Ha bu koçkorlarınızça? Ismallar mı? 7 jarımda bunlar. Et ısmallar. Kıçmallar eken. Et bağıtındağı. 7000 kança dediniz? 7500. 7500 kemi var eken bu koçkorların bağları. Ismallar. Bu kozulu koyların bağları. Kozlu koylar bunlar. Bu birincisi kança? Bunlar buna kozlar men 8 jarımda. 8500 so'mdan ekan uşul koylar. Erkek kozulары menen Erkek çoğun kozlar. 8000 so'mdan surap attyr. Kozuların özünde satıla öret deyt. Kozuların bağları 3500 so'mdan bolsa kozularını bölüp satıp öretken. Mına koy bazardı koyların bağlarını suraganlar üçün görüңүздөр. Atayın sizler için tartıp tabız. Bu koçkor bolsa 20000 so'm kemi var eken. Kança tiş? 2 tiş koçkor eken. Öte çoң koçkor eken. Öte uyat yerlerge жетелеп барганы жок сойгон экен да. Мына куйругун дагы көрсөтүп коеюн. 2 tiş koçkor 20000 so'm kemi var. Bu koçkorlorду дагы көрсөтүп коелу. Баалары канчадан экен? 13'ten beri. Bular 13000 so'mdan ekan. 13000 so'mdan. Qancha tish ham bular? 4 tish qo'chqorlar ekan, quyruqdu. O'ta uyatli yerga jetilechi qo'chqorlar ekan. Qandaydir bir to'y ma'rakalarda o'tkirgani so'yg'oni. 13000 so'mdan deb atdir. Hem 13000 dan tushib berasiz-da bularni. Tushib beradi ekan. Beni qarayın. Bu qo'chqorni da ko'rsatib qo'ying. Eti bor qo'chqor ekan. 10000 so'm kemi bor ekan. Qancha yashar? Kozu. Qo'zi qo'chqor ekan. Bazaringizni beraversin. Qo'zi qo'chqorlar deyt. Ekoni 16000 so'm so'rayapti. 8000 so'mdan mol qilatgan o'shanda tug'anlar. Bu iki жаққа жетелечу же бақса да бола тұрған қозы қошқорлар екен. Баққаны аяқ той топоға жетелеген екен. Бағасы 5500 сомдан кеми бар екен. Бұл қошқорларды да көрсетіп қоялы. Беркинisi осы 7500 екен. 7000 сомға беріп берем дейді. Бұлар болса 6500 сомдан. 6000 сомдан беріледі екен. Bu çoğun koyunuz kança eken? 7,5 Kançanı tuğan koy? 2'ni tuğan çoğun koy eken. 2'ni tuğan koy deydi. Kançaga geldi şununuz? 8,5 euro koydu lan. 7,5 euro. 8,5 euro koydu. 7,5 sıra otadı eken. 7,5 beri veriyoruz deydi. Bazarınızı beri versin eken. Eğer de bunday ulaqtardın bağları kızıktırsa sizlerdi. Erkek ulaqtar eken 2500 so'mdan eken bağları şuların. Hurmatlı YouTube görүүчүлөр, Uşkor kanalına kattalыңыздар.